kembali lagi di Rasya Anak Betawi guys. Nih, yuk kita lihat nih Rasya lagi ngapain nih. Waduh, Rasya ada di atas motor nih guys. Loh, ada ondel-ondel. Lagi ngapa tuh ondel-ondelnya? Bang, ondel-ondelnya kenapa bang? Ondel ketabrak motor bang? Iya. Waduh, ondel-ondelnya ketabrak motor guys. Sampai kayak begitu guys. Waduh, Rasya, kok bisa sih? Motornya ketabrak motor guys. Gimana nih guys, Rasya? Gimana ceritanya kok ondel-ondelnya bisa ketabrak motor tuh sampai miring gitu? Hah? Tuh. Waduh, untung pendek. Modelannya guys. Kenapa ondel-ondelnya bang? Kenapa ondel-ondelnya? Lihatin ondel-ondelnya. Video dari Rasya Betawi guys. Sampai berjumpa kembali di video Rasya Anak Betawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.